Na badnjak jedno drugo, tako častite. Ana, bezobraznice jedna mala. Tako se prema baki ponaša. Pa dolazi, joj! Polako, djeca. Pa što polako? Galamom nećeš ništa postići, samo ti može naškoditi. Ana, Josipe, za ovo će vam doznati roditelji. A oni samo što nisu došli. Točno! I ja ću reći da se meni djed prvi izbelio. I jest, ti si tako baš bio okrenut na drugu stranu kad se meni djed prvi izbelio. Što se kaže, Ana? Nekako je nale. Ho, 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 Josipe! Ho, 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 bako! Hvala, ali što si se trošio, sinko moj? I djede! Ho, 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 šećer na kraju. Pokloni se otvaraju sutra, a sad izvolite do kraja okititi bor. Zovite i Mariju da vam pomogne. Nego, kakvi su oni bili? Dobri, djeca ko djeca. Pa što dobro? Ma pusti djeda, bole ga križa pa mu svi krivi. Samo ti vi, Brani. Ćete uskoro i tući. Danas ste se izbeli, sutra ćete udariti. Molim, ko se izbelio? Ko će udariti? Ana, rođenoj baki. Evo ovoj ovdje, koja se pravi da je pala s Marsa. Platit će mi. Ma pusti, nemoj kvarit badnjak. Samo si mi ti još Ho, 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 dobri ljudi! Jesam li ja krivo čuo? Ili u ovom toplom domu postoje neka dobra djeca? Kako da ne? Koja su cijele godine bila dobra i zaslužila darove. Boš misli. Martine, spi, džaba, nemoj spi, plać me promeni. I zaslužila puno darova. Zaslužila šipa. Puno darova zaslužila. Dobra dječica. Moja Maro, lijepo sam ti govorio. A vide sad, ja sam našim bludinjacima natovaren torbama, a on, gospodin, grije križa toplim ciglama. Blagoslovljena je bila ova badnja večer kad si se udostojao ući pod naš krov. Reci, dječače, što si trebao? Van je ladno, a i gladan sam, pa sam mislio ako ima jedna stolica kod vas. Evo, s ovim može što god prigristi. Ne treba na Božić niko biti hladan. Ali meni ne trebaju novci, meni treba... Ajde. Sinko moj, ne čini to. Upravo si anđela Božjeg isterao iz svog krova i nesreću novačiš na sebe i na svoju obitelj. Bako, što ti je? Pa ne možemo u kuću primat svakog ko naiđe. Zajednička večera, pa tek onda se ide van. Pa da, običaj. Problem je što su sve samo glupi običaj. Marija, još mi samo reći da se stvarno dodio u štalicu. Pa nemojte nego crvene! Prestani ti, djedište, malo. Baš ću plave. Tata je kupio zlatne za ovu godinu. Zlatne ćemo. Nećemo nego crvene! Zlatne. Crvene! Svoj, nek čuje, hvala.
dobila? Glupu Barbiku, a ti? Kamion, i to crveni. Crvene kamione vozi. A plave, dečki. Moje prijateljice su dobile šminku i mobitele. Moji prijatelji su se na najnovijim PlayStationima, a ja da se igram s kamiončićima, i to crvenima, ženskima. Lijepo sam ti govorio da na bod ne stavljaš crvene kuglice, a ti si trlagala ako mazga. A ti? Ove novce sam imao 3 vreće više. Užas, Ivane. U svijetu ćemo gladovati. A nekako ćemo se snaći. Treba ovaj Bož molit Boga za zdravlje mog poslodavca. Jer ako on propadne kako najavljuju, pa sljedeće ćemo godine u pučku kuhinju. Ja sam 10 godina radila u kancelariji, a sad mi ne daju posao ni u večeraju. Očito nas je bilo previše u kancelarijama. Sad nas djed gleda odgore i maše glavom kako smo Božić opet pretvorili u kupovinu kineskog smeća. Problemi opet. A vidim, kupuje se i što treba i što ne treba. A što ćeš? Uvijek pametujem, a uvijek ponavljamo iste stvari. Ali zašto? A ništa se ti ne brini, Zlato. Pa još nama dobro ide. A evo, ovo je tebi za izlazak. Tata, nisam više dijete i ne budete od mene kriti svoje probleme. Pa nije danas sramotno imati novaca. I ne idem večeras van. Dok nas svi stari niste učili da je Božić obiteljski blagdan. O, stigli ste. Ja sam stavila Josipa i spavanje. Jer su bili dobri. Dobri. Šta ti misliš da se meni uhodače po ovoj ljutoj zimi? I sama znaš kolike su mirovine. Još ako ove godine ulovim koju kunu i to je to. Jesi li čula i da će i za djeda Božićaka i za Europsku uniju trebati licenca? Malo šta mi Slavko Linić uzme pola, pa mi još treba i za Brisel. A što ćeš? Dok smo imali, kupovali smo. A sad kad nemamo, trebali bi zaviriti u srce. Ali izgleda da ni tamo ništa nemamo. Onda, Ivane, hoćemo li šta god trgovati? Ima mobitele za ovu curu, prave. A neka ona odluči. Evo piše ovdje, dobiješ u paketu i bon od 200 kuna i besplatne SMS-ove. Ovo je stvarno anđel. Pogledajte krila. Dico moja, pametniji ste vi puno od mene. Ali ja sam starija. Bila sam i gladna i željna. I sad sam zahvalna Bogu za svaku koru kruha. A najveća je kletva da Bog da ima pa nemo. I zato je vama tako teško. Ali zapamtite, nećete imat Božić dok anđela Božjeg ne pustite u kuću. Laku vam noć.